kadang karbengong pini tunda singason konsensi mate patadi sal pen sapu bang chat sar sinar arong hitum dak sin tu brangke ben bitum tum bang si kaison hak atum chor free chu phejo mate rongker lamang so jami langsung tum pili tum brangke bitum tum bang sin tum dak tong lo la sin tum non damjin tum da anu pin char jiu chiput doje la jisla rong asar pen kape karklik thi tum pen sin tum non ji jai damje pini ladak singason konsensi arlo je sar singnar rong lo nang tum koson lo pini je rong ker bangso katalon long nang tum koson lo kicho ki kijun penceng lo apen adona file kon an lo nang tum la bangso kladak penang tum karbeng lo tan pachini jima tumarong ke la pulosa tumarong ke singason si pa lolo mati itu sadar sar sinara kami ni tum ke don thoru sira don proxin edo kami ni tumarong ke non pilihan sike kicho kijun misen pete amikar ini tu sekali tu kena nomor ke misen kita guna tabang pilih ke bakta misen so jangan tongkat misen nak itu misen sangat lo dah ke semua so sepak lo kami ni juga sebenarnya orang lo pete besar pen ateng pen kalau tu non apa ni tu besar pen non kecil yang pen kalau non ada ini tu ke misen lo non semua ateng mana non ni tu he asli macam non ni tu sekian sedang pen ni tu ke non pakai kimia son ke ni tu celang misen sudah itu kejuan kita pilih kita kita sojang pilih kita pen bukan misen dan mana ni ni hampir lambat tangte nang tu pini ani kan mang pentong amir phai ke ong mate peneng ong chat lo ini seorang icen tete apor pini kita ni tu pini icen lo tete kita kita ma orang pini kita ni tu pini si orang chat lo kita pini